sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Nagasat, nabindisyon ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Di pa kasaritaan ngayon tayo ikan biyagita, ket nagapo kanipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man, tikunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya ket ano samlakuman nga iornos toy atidug unay asurat ko. Detalyado nga mintoy surat ko isu akastoy ti kinaatidug na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok ken patsek a makaited daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay ket maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusilo kan tuyo. Plus kinirog. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw kananak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si Kangay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama aktun amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tirik na ni Manang Mariel, mami. So, saan man na nasumrag? Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi ka simrag iti pagadalan ni Digalman? Kunamit lang nagagat kang agadal. O, apay mo't ngay adi ka simrag, Mariel anak ko. Kuang amin mami. Mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo Kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ni, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbagak. O tatang, adto yung tiinbilin ni nanang asabon kan Sonrox. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo din, nagitiapo ko. Kaasi ti apo, nasaya at damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat mapaniti pagadalan. Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay.
Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwana na iti barakata na. Anya, Tinasaya at palutputem to jay anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ak. Sumsumre kakmat mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kay ingas ko lang dahil dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, jak kayat ang madadail man ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrak kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang dahil ta. Tinarigat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanyak. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labit. Adda na patag apapanak. Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta, napamatik matlang ni mami. Ay, sumrikak tumatlangi di pagadalan. Siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidig nga minan tilapan mi. Sana bale, tadayo pa yung ti graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong mo, Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, kwa, pasitsyakan, babe. Nakisarita ak pa nga iti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons, mita. Sa bagay, gusto mo dito eh. Tapno saan nagsuspit siya ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Di siya talatan balay mo ya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso-asulo ta ita ti balay mo, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot lang titurong na. Kan may sa. Kaya kaya't mo man saan ka di? Loko. Wala, umigakit din. Kaya iliw ka una yan, babe. Kaya makagaran ako una yan sika. Pagdatan dito isango ti balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong ti daton ko ngayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isuna lang da kasladinak matpat yan. Kasladi ka mamati ka dagiti pagbakaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayaten nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasladyakon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumteng to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikot agmay maisakan tumatan. Isuarong bang na lang nga damat katakunay-nay mo Katsyak da ita, Ophelia. Panunutag tupay anaimbag dayta, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan mami. Anya, nangip ipanam ngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay.
Dua lawas pa'y laang tinapalawas na ibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan ngaminan balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agyamalak, mami. Oy, si Tristan ah. Siguradom lang ang ay pagadalan ti pangus-usaram dagit ititad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan akon. Abangan lumaladaw ako di pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastuset para iti outing ming agbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kastoy. Apay, jak magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di lalaki. Apay, adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan amamon na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas ta tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Kwa, si Mangpit kamit gaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga ro din simrak iti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay ti sangsangitam. Awan, masuronak lang. Masursuron ang masasar. Asino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko naklangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, Manang Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ka ni Mami. Aw-awagan kay tay Tristan. Agpakadwa ako maama pa na grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo ha. Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jaya? Ay, kwa ngamin, mami. Kwa. Anya akwa. Ituloy mo ati bagbaga mo. Kwa. Naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mo't agkurkurang amang mangtad iti allowance mo. Kwa, mami. Anta ngamin napananming agbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan niya eh. Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamutan, Tristan. Imbes ati panagadal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisalda ang iti cellphone mo? 2K, mami. Insaldak iti may sakarag iti classmate ko. Ay, una yan na nga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta. Di damo ti aginaw. Ay, wan nga ro tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ken ni Mariel. Imbag pa iti manang nata nagaganda nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana ta agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga ro tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel ken Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko.
Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Marang denggan na kantumot lang. Di ka mauma, amang bagbagakin kwa na, anak ko. Kasano na ito yan? Sigurado nga gungat ni Mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawa na. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Anta ka di parikot? Nagulbudakan ka. Idimbagak ngawan boyfriend ko. Amok marik na kami nga day limlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka mat? Apay nga iman. Kaya't mo asawan. Masikog ka man. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpungtot lakit din ni Mami numamon na. Nang rona kat duwata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bawi ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay game, Lods! Nay, alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrek. Sana bali? Saan mo't lang ang mamuan ni Mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam akiti. Oh. Anya, masikog kayo adwa. Mami, Mami, sumungbat kayo. Masikog kayo kadi. uwan, Mami. Well, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid yung kanya, tikastoy. Apay, linukod ak nagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, tiyamok katagat-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinas asikaso yo. Kanya klase kayo nga anak. Miss F, kidawak adi mo kumaputput den tuy surat ko. Kidawak nga isaruno matlaang kumaadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga atid dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi nga yornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kasta kat agsasarono matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam, Tristan. Bueno papagayam,
Padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.